Bek rahmat canım. Bek rahmat. Sizga gina shulay yilmayam. O'zi bizniki Mishar. Bir so'z aytsa ongina kelolmaysan. Bir xotin bilan xotin degandan bir xotin bilan bir mujik oshab o'tiralar ekanda xotin oshab o'tirganda erim ну конечно Allah'ım saqlasin endi Alloh asray meni erim deb aytadi mana vdruг deb aytadi mana men o'lib ketsam no Allah'ım saqlasin endi vdruг men o'lib ketsam sen ilanasingmi deb aytadi no ayt endi ilanasingmi no ayt endi ilanasingmi men bitib kelaman men prostligini asrayman deb aytadi no ilanaman deb aytadi O benim şey yatırgan şaşkıda, yatırgan bulamı deb aytadi. No, endi deb aytadi. Ol benim yo'qlaytirgan bilmedi. Benim yurganlarım, benim minderlerim bilan yabınıp yo'qlaytirgan bulamı deb aytadi. No, endi deb aytadi. O benim maşinada yeritirgan bulamı. Yo'q, alıp pravası yo'q deb aytadi. Mana shu. Tak işte yigitler xotiningizda prava bo'lsa, serkalaringizda da prava bo'lsin. Bir promoq bo'la ko'rmasin. Tega promoq bo'largan может, bir o'ris avında bir xotin o'lgan, gruppa salganlarda olib baralar ekan, ko'mirga alda shakir bo'lgan ko'rasi buni ko'rmaganlar alla o'lan qolib ketgan barganda yalg'ish ketib yig'lalarda grup kelib tusha, grup vatila tega xotin matkagina ketgan bo'la, u yana Bütün ise şoke, bütün ağıl şavgır kile, yarar şavgır bite, ağıl tınıştana bu hatın yaşı başlay. Hazır 10 yıl yaşagandan soң bu hatın tağın öyle. Tağın grupka salganlar alıp baralar iken, ortana mujigi şaba iken. Dostlar, alda şıkkır uğrab ötügiz alıp başalısın deb aytadi. Hatınlarınızda tağ grubu yarattınız. Siz bit bilesiz. Tatar estradasında en motor artist min. Yara, alay tügümenler. Asubinni mene balay ayttirib şırlaganda. Siz bit bilesiz, men bek emosionalni. Bütün emosiya bitke şıga. Kimniki şıgadır, meniki bitke şıga. Hazır Tyamayev'nin özünün brendovay, anın anekdotu var. Ayvaz, sen manda mele? Bizden DJ Ayvaz, manda sen ana radyoda silersin. Bu Tyamayev'nin özünün brendovay anekdot. Men ana bayılda silim. Bir xotin motorluk salonuna kiradi. Master yanına kelip, "Men şaşımni Haniye Farhiniki kibik, tırnaklarımni Sanife Rangoloğuniki kibik, ko'kraklarımni Veronika Kuznetsovniki kibik, ayaqlarimni Landishlik Marjanovahniki kibik yasangiz al" deb aytadi. Master qarab turganda, "Ayizingiz Tyamayevniki kibik qolsa yaraymi" deb aytadi. Abzay bizga irodlarga motorlik kerakmi? Dirasbet. Bizning ko'ngil motor bo'lsin. Motor irod gulladita boshlaydi. Aruz ildirasbet. Hayır. Yarar. Mana hozir ketdi bit moda 1-1 degan bor bitali. Mana men kimga o'xshagan? Nindi artistka? Lebis. Shu xalimyapsiz buni men. Yo'q, Lebisga o'xshaganmi, yo'qmi? Точно? Hozir to'xtag'iz. Singlim tutib turadi, tutib kunab tur, onari kerak kiyam. Hozir. Qo'yli shunda, hozir. Ko'zlik bor. Balay tirib kiyib ko'rsatsam nechak? Nechak? Alani ko'k aytsam, o'xshaganmi yo'qmi? Yarar. Bir shirshirlayman. Hükümetlerin çıkardı, ben şu kilişkini anlatam. Yigitler, hazır sizin karşınızda şunanda bir romantiski, erotiski bir jırjırlayım. Sizge bugün zadaniye. Evet, keyifler bilen. Konserttan koytup barganda. Kiresiz restoranga ya kafega, hazır ondan sonra kibitler işlemeyi. Satıp alasız şampanski. Koytup
Кіргеш қатын шәй қойып орындар жиған арада, сіз тезгені шауып кіресіз ваннаға, жылы суны тұтырасыз, пенадалия ванна саласыз көбейттіріп, чтобы көбек шойма тұрғысын үшін, ұтларына сөндіресіз ваннадағы, шәмдер қабызып қоясыз, діләйінді приятности освежитель воздух себесі әзгіні, сөткіні, қатыныңыздың 2 қат қалғыт кен салдырасыз, шәрі келеш сәлгеге ұрап, әгер көтерелсәгіз көтеріп кіресіз, көтерелмәсәгіз сүрәп кіресіз, алып кіресіз ваннаға кіріп отырасыз. Но сіз сыймасқала можете, но болмаса енді өзіңіне отыртып тиула суда шай кейсіз, болмаса енді екеу кіріп отырасыз, теге көбік астында әзгіне юғалып тұрасыз. Аннан теге шампанскені ашып жібересіз. Тәмнігін әйттір бірәр бақыл чеп бәрәсіз. Но бірәр десерт керек бейтінді, қатынна десерт yok. Қатыққа варыня бұтайсыз. Бірәр стакан екегізді ашап аласыз. Шында шушы музыкаға. Вот. Аннан шушы көбетлі келеш сәлгеге орап алып кіріп кетесіз бүлмеге. Аннан достым. Волшебство? Неше ешсің о? Алла, тәкі екі етке шағып еді. Аннан достым нешейбіз? Жарлаймыз? Яқлаймыз? Аздан қайға барғанайым, аннан нешейбіз дегенайым. Бір мужиктер басты да, қатынның қырылдағанын таңдаймызды. Аннан достым, любовь. Волшебство. Тармар келебіз? Yok, аннан любовь. Аннан любовь. Только Анилта кәуіп күлмасын енді, әлекеге Анилт бар, бітәлі есігізген шырым, бір мұжик шауып қайтқанда, «Хатын, тезірек караватқа яттасыңа юрғаныңны яп!» деп етеді. Мәскен хатын анамына ойламыша, шәрі келіш караватқа секіріп ятқан, әсіне юрғаны япқан. Мужик кетіп ята екен. Ұзақта өтмей, мужик келіп ятқан, юрғаны япқан. Хатын қаралы, яна тұрған сағат алдым, янама деп етеді. Міне, главный сағат кіна яндырмағыз. Әйе. Шуңа көре...